E whakatakoto ana e Ngāi Tahu i tā rātou wawata mo te kāwanatanga ā-rohe. He nui tonu ngā wero ki konei ki te waipaunamu nei. Ngā āhurangi kai mui ngā kaunihera e tika ana. E tika ana kia whakatōpuhia ngā kaunihera. Kai te mate, kai te pāmamai, ngā kainoho. Huri noi i te waipaunamu, nā te nui o ngā reti, nā te nui o ngā āhuatanga e heipu mai ana ki runga i a rātou. Ko tētahi whakaaratanga mai i tēnei proposal, ko te whakakotahi mai o ngā kaunihera huri noa. I te takiwā o Ngāi Tahu kia rima ngā kaunihera, a ko te riu hopu wai te tua papa. Hei tauira, ka whakakotahi mai ngā kaunihera o tautahi, wai makariri, wai kirikiri, hurunui me kai Koira i raro iho i te kaunihera kotahi. Ka timata ki te pai o Ngāi Tahu heke iho mai ki te awa o rā kaia. E ai kia Justin Tipa, mā te whakamahere me ngā riu hopu wai, e pai ake te whakamahere me ngā pūnaha tūhonohono. Tētahi o ngā mātāpono i whakaarohia e Ngāi Tahu mo tēnei proposal, kia whāia te rere o te wai. Ko ngā kaunihera e noho ana ki ngā pūtake maunga, me ngā whakatau ka putai i era kaunihera, ka whai pānga ki te hunga e noho ana ki tai. Nō reira me whānui te titiro ki tēnei mea te rere o te wai, mai uta ki tai. E tika e ngā whakatau, e tika e ngā whakaaro, e puta ai te ihu o te wai paunamu. Hei tā Rick Tainui, no ōnuku rūnanga, me whakahau he pūnaha kāwanatanga ā-rohe, hei whakatika i te piki haere o te pūtea, me ngā wero kei mua i te kaunihera. The rising costs of climate adaptation, infrastructure costs, there's a whole lot of things that I think a shared entity would help reduce the cost of some of the smaller councils that just honestly cannot afford it. Over the last sort of 2 months I've been involved in lots of kōrero with the local councils. There seems a real desire to hear Ngāi Tahu's voice, especially from Christchurch City Council. Ko te kūwata o te iwi, kia noho tonu ki ngā wānanga mo te anamata o ngā kāwanatanga ā-rohe kei te takiwā o Ngāi Tahu. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.